I repeat the announcement again before. The first entrance to the Platinum area will be closed and no longer the entrance will be available for. So please, I request all the people to move on forward and occupy the spaces at the back and the other side. Sang sadai na semasakan tisak prakondal ni gital ko pa video na ram sak sutai nek na da son seng JB ni clips kon bang isan kang na ba niang na tamat na chim ian migong festival ong pa post thong amo mai ni kamanan yan dake yan dak bo post thauna suknak tanang hau kudai tarang bom si jak mon dei meng bang pataman dirang ana kania tiket ra ka barang kon napno jana nak pele gol ni tiket ko ra ka barang kon napno jana aro silver ni tiket ko ra ka barang ko sa gol ni biapun ni no ska ana ni mga kana ni khot seng nak ta bakna nak tamat amo dei muna yan dake di dak phaja yan dake di dak phanak danang jasum maina matam tam mandirang den dak play chetgo ba biap rangoni ni phanak skimeng kisko skimeng ri bayamo aro thangkha boni dak play tam dalani tiket rangko raimeng ni phanak ta skimeng iba phainga yan dakba mandirangko napno dagin simode tiket rai ba chelbi ba biaponi ri bai ni phana ri bani mai namgani mor perang emang makhang sangrang de yan dake dakpha chode nambat ke nemang sakantinan aro geto bolantian ka upa sakantinan uya phanak das kan de emang je kita mandi bangin sumuba je kita biaprang chakja in sumuba biap donga sek chakasek wata taina kita namo de emang maina gemakan thangka boni bonisa tikit rangko rai ni phanak ta naphainga